Ya, om tang haka ibormet jong pat na sonsno andai kham tam le haki liang ka puli puthi karat kariang ka United Democratic Party ka sengsan perthei ka sengrilom bla khamrem bat ka bakibon ki balang ki pajba ka jala ki snguchangan bat sngudan jingker men bha ha kene ki election MLA arjar arpulai kan yo ban thau sarkar marwei henne ka jan med jong ka sngi tho ding khat nyau turik rempang arjar arpulai leng ba vice president ka party uba alan ha ka jingdorang kat ki katu ka ningot ki kertong bat kinong ilam ba khmat jong ka party kala pelaj pajba ikimat ani ki juban lak ha ka office rekam ka seng ka badan halai mkhra ha ka bakum ka party kan lej ban pensu thu igi paj ba ka jela bat ha ka lengi constituency ba pher ya om tang haka ibormet jong pat na sonsno andai kham tam le haki liang ka puli puthi karat kariang bahagia ke imlam kasalam ka kam chung akai pathei mata ka tiu ke yo kot khabaro ke liang bat kunjuru ke kunjin kum thambot ye ki samla ki jungi wat nang tiu rat ki dentia juki ki baki sim ki pernah ki bapher kata kadai kata kam jadi kai ni kam cuma pakai ni kam banseng ki kam lajong ki benta bapher but ban yo ini ni naga parti ni bagi kam wa kapla tungka jong soka kani jong kit tu biang yang hukum niat ki sor ki jongi dari benlong tiba amlong su mau jutut bentar karoi kapa nanta saka kepahamannya bentar kini ki bela songkai bat kunju ru ye ki belaya blok ki long kene ki ba syai unrei bat khantam ni itu ki ba ko ki khodmet ketiu ya ka junction jinge jong kinong tre asha manwadi tre belasngi bro i phai pada saka roi kapa saki than no bondong akaba ki surok long saki snong baro kinlong ka mat ba mat go dekat kon onra ya ta kami kali akaba kot ya bro ya ya biadai berka kam yo jam ikwa ban phai mat ban penlong ki pun samla jungi ki betepit lemba ki institute ki ba ai skill development ba ki coaching center kani ka rata ban yo ban rongkam ki klat sokar ru yo ngin ap hai mat biang namar ba di jela ki ba shabar jela mekalya ba yo kiu ya ka rata nang ba kan thamplila samplil ni kun samla ki bo kuli khambon ikos bat kunjuru ban pendap lu ye ki kam ki padam sa ako kitnak sokar pher ka hukum sungkam nakalian ke MPSC kali benlong pokok ke ba lekot ke ban tiarap ye kitu kiba kami banyo ikam dipaki la ya song di semen pher ni kuat bandung don show personal interview nung tadi post grade 3 grade 4 di yakini ki berengkam ya personal interview bandong lo on camera namba kemudian berji syaliang dan regularize ya ki casual but contractual employees itu ni kuat ni but ya ka policy tentang tunjam bat ke reservation bentar di la dan pulih syabab keturu di kuat ban review dia senang akta kerukom tentang ba katnat boarding kapo kajin kami jong ka MECL
tanlong ko basaiso at balakam in Penslur dan sedang di micro hydro project mangta di non conventional energy tiba gila banyo lemba kaporsi bat kiwe bat ki thermal power plants hagi jaka khamtam apangidon yo doyong hagi jaka badon doyong ladang gila dan seng kini ki thermal power plant bani ni kabiade bat ka kam ti marpo kendo itu apa ki an ki badan ko ke MDR pat kiwe ki an jo jela bakin kudup lam dia ki nong ti marko kendo ibarat omtang ni ki ba he ki ba don kaspa ko kan le jadi kap